Zwiito zwa vhutshinyi ha u dzhia vhathu nga khani zwo engedzea nga phesenthe dza 33 vhukati ha ṅwaha wa 2010 u swika nga ṅwaha wa 2020. Zwa zwino lino shango liko balelwa u vha shango la vhuraru ḽi re na tshivhalo tsha nṱhesa kha mashango a 45 tsha zwiito zwa vhutshinyi uhu. Vhaḓivha zwa tsireledzo vha ri izwi arali zwa nga bvela phanḓa nga u rali zwi ḓo vha na masiandoitwa a si avhuḓi kha shango. The increase in kidnappings have a negative impact on the country's reputation and therefore on investment confidence and tourism. Law enforcement has many capable members, but the capacity and resources are not sufficient to deal with the rising increase in the number of syndicates and to match the level of sophistication. Vhazwiimiswa zwa u lwa na zwiito zwa vhutshinyi vha ri zwa u hahedzwa ha vhathu hu tshi ṱoḓiwa mbadelo uri vhathu vha vhofhololwe zwi khou engedzea. So what we have in South Africa most certainly is a significant increase over the past few years. These are two categories. One is international crime syndicates. They've got international links. So they would kidnap the victim, demand millions of rands in ransom. Very often they want the money paid in a foreign country. Where now you speak of our fellow brothers, asylum seekers, your PR, and you name all of that, which are non-South African citizens, most of the time ransom is collected through cash. So they will go in demanding maybe an amount of 250, 300, whereby now that type of money, it will be paid cash. Zwiito zwa vhutshinyi hune ho to dzudzanyiwa zwi khou ṋaṋiswa nga khaedu dzi re hone kha mashango a vhahura a ngaho sa shango ḽa Mozambique. Law enforcement has many capable members, but the capacity and resources are not sufficient to deal with the rising increase in the number of syndicates and to match the level of sophistication used by these syndicates. Mapholisa vha ri vhono vhumba na tshigwada tsho tetshelwaho u lwa na vhutshinyi ha u dzhia vhathu nga khani tshine tsha khou phuletshedza. We are making inroads in dismantling and disrupting these operations. So far, we have arrested more than 100 suspects. We have seized high-performance vehicles that were utilized in the commission of these crimes. We have also recovered unlicensed firearms and ammunition. We do believe that the recent successes have really put a dent to these kidnapping operations. Mapholisa vha ri vha na fulufhelo uri tshigwada tsha mapholisa vho tetshelwaho u lwa na vhutshinyi ha u dzhia vhathu nga khani vha ḓo phuletshedza.